aya magaju ngo yari 8. Abanyarwanda b'iki gihe abenshi bakunda kwita aba Gen Z bakunda gukoresha imvugo zigezweho, imvugo bavuga yuko ari imvugo z'abagezweho b'iki gihe. Kera nabwo hari imvugo zakoreshwaga, hari amazina yitwaga ibintu bigiye bitandukanye, hari n'ayitwaga ahantu. Ikipe y'Amagaju ntigeze ihindura izina kugeza n'aka kanyera cyitwa Amagaju. Ariko se iyi ekipe yageze kuki? Amateka tubwira ko ikipe y'Amagaju ari ekipe yabayeho igihe kirekire kurusha yandi mu Rwanda, ariko ntibizagutangaze kumva nta bikombe ifite, ndetse ihora ibarizwa mu ekipe ya nyuma mu marushanwa agiye atandukanye, harimo na shampiyona yo ya mbere icyiciro cya mbere mu Rwanda. Ekipe y'Amagaju se izira iki? Abenshi bakomeza kwibaza ngo ubundi se irabazwa nde? Ikipe y'Amagaju yabayeho ku ngoma ya cyami, kwiza n'aka kanyira cyahari, ikomeje kugenda icumbagira gusa ntizima burundu ngo birangire. Ese ekipe yabazwa nde? Abenshi bavuga yuko ni ekipe y'akarere ka Nyamagabe. Ese ekipe tuzayibaza meya w'akarere cyangwa ifite umuntu ku giti cye? Ekipe ubusanzwe y'Amagaju igira umuyobozi wayo chairman. Aka kanya se niwe wo kubazwa ino ekipe? Kwavuga yuko se ekipe ihabaga amafaranga n'akarere ka Nyamagabe. Kwiza aka kanya ikipe ni imwe ma ekipe hano mu Rwanda ifite ibibazo by'ubukungu kugeza naho bamwe bakinnyi badahemberwa igihe, ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane uretse no ku ikipe y'umwihariko no muri rusange umupira w'amaguru ukangirika, kubera uko havugwamo ibibazo byo kuba abakinnyi bo muri no ekipe iyo shampiyona igiye kurangira kubera kudahabwa amafaranga ku gihe y'imishahara baba barasinyiye, batangira kwitsindisha maze bakajya bahabwa amafaranga ku ruhande. Amagaju FC yashinzwe ku ngoma y'umwami Butare wa gatatu Rudahigwa, ishingirwa mu Bufundu, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Umupira w'amaguru umaze igihe kinini mu Rwanda, ariko usanga amakipe amwe namwe ahora atagangara ntazamure intera yayo. Ubu turi ku ikipe yitwa Amagaju FC, ikaba ariyo ekipe nkuru muri shampiyona y'u Rwanda nkuko nabikubwiye, ariko ikibabaje ihora ishaka kujya mu cyiciro cya kabiri. Abanyabufundu cyangwa ab'inyamagabe ntibiyumvisha ukuntu abakomoka cyangwa se abantu bigize kuba muri kano karere bari bamwe mu bakomeye hirya no hino, ariko bakaba batayifasha kugira icyerekezo. Wayikaze. Ubu ngubu ikipe y'Amagaju niyo yonyine ikigira izina ryo ku ngoma ya cyami. Ibigwi byo kuri icyo gihe byashingiraga ku rukundo, kuko abakinnyi ndetse n'abandi babarizwaga muri ayo ma ekipe babaga ari bakavukire, keretse ikipe zacukuraga amabuye y'agaciro twavuga nka Victoire yaje kuba Mukura, niyo yagiraga abanyamahanga, none byayibayeho akarande. Ubwo twashakishaga ibigwi by'ikipe y'Amagaju Football Club, twagerageje gushaka abakinnye umupira w'amaguru hambere, by'umwihariko twagerageje kureba abambere y'imyaka 70. Ese icyo gihe ikipe y'Amagaju ko yari iriho yari ibaye hite? Tubigereranye n'ubu ngubu. Amagaju yabayeho akigira abakinnyi beza, bagatsinda, bagahabwa ibihembo cyane cyane bigizwe n'inka. Aha byumvikane neza ngo inka niyo yari ikomeye cyane muri ibyo bihe, bitandukanye n'iki gihe. Amagaju kubera ko ngo yakinirwaga cyase abayakinagamo n'ubundi babaga ari bakavukire hafi aho ngaho, ntabwo byari ibintu bitangaje. Icyavugwaga nuko ubufundu bwose bwashakaga ibyishimo ubikuye muri no ekipe, kandi bikagerwaho kwishyaka rikomeye hatagendewe ku bindi bihembo byari byo byose. Kuva aho u Rwanda rubereye repubulika, izina Amagaju ryarazimye. Prefecture ya Gikongoro niyo yonyine itarigeze ikipe mu marushanwa y'igihugu kugeza igihe Meya Munyentwara Alphonse yongeye kubyutsa izina Amagaju Football Club. Ikibazwa na benshi rero kugeza aka kanya, kuki ikipe y'Amagaju kuva yagera mu cyiciro cya mbere kugeza ubu itaragera naho yaza mu ikipe enye za mbere? Kuki Amagaju atagira umukinnyi mu ikipe y'igihugu? Amagaju Football Club umutungo akoresha utangwa n'akarere ka Nyamagabe, ariko se kuki haba havuka abenshi mu bayobozi ndetse no mu bakomeye batajya bafasha ino ekipe mu buryo bwo kwitera inkunga? Ubu rero biravugwa ko icyemezo cya FIFA gishobora kuzatuma ikipe y'Amagaju yongera kuvaho, kuko nta bushobozi bwo kwitunga
ifite, ndavuga ko butazigera buboneka. Ikipe igihangayikishije kugeza na n'ubu, ikipe y'Amagaju bivugwa yuko kuva hajyaho iteka rya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu witwa Kaboneka Francis, ubwo yari ariho yashinze cyangwa se yashyizeho icyemezo cy'amafaranga runaka agomba gutangwa n'uturere ntarengwa, ku buryo ibingibi bizasiga ikipe y'Amagaju mu kaga. Aha rero niho basaba imbaraga zo kuba bakubaka ekipe bundi bushya, kuko ubushobozi bwayo butazigera butuma igera higera. Abandi bibaza impamvu Amagaju nta gikombe na kimwe gikinirwa mu Rwanda aratwara ngo akimanike byibura. Abenshi bavuga yuko by'umwihariko ibikombe, amafinali cyangwa se ibyo bita imikino ya nyuma y'ibikombe ikinirwa i Kigali, bivugwa ko nta na rimwe ikipe y'Amagaju iramanukana igikombe ahazwi nk'Inyamagabe cyangwa se mu Bufundu ikivanye hano i Kigali. Kuva ikipe y'Amagaju yajya mu cyiciro cya mbere yaguzwemo umukinnyi umwe gusa witwa Hussein, agurwa n'ikipe yitwa Rayon Sport. Uyu nawe ni Umurundi. Abasesengura iby'ikipe y'Amagaju bahamya ko icyayidindije ntitera imbere ari uko ikinisha abakinnyi izindi zirukanye. Bivugwa ko ari mwemwe bakinnyi baba barasubiye inyuma. Amagaju ntaragarura umukinnyi uhatanirwa n'izindi ekipe, byibura ngo bigaragare ko agerageza gushakisha umukinnyi mwiza ahatanira n'andi ma ekipe maze akamwegukana. Abakurikiranira hafi ikipe y'Amagaju basanga izahora mu myanya ya nyuma muri shampiyona y'u Rwanda, kuko nta bushobozi bwo kugura abakinnyi b'abahanga ifite. Ibi rero bavuga ko ari byo bidindiza umupira w'amaguru, kuko ngo ikipe zimwe na zimwe ntizigira amikoro. Ubu izindi kipe zatangiye kugura abakinnyi bazifashishwa muri shampiyona. Kugeza na n'ubu Amagaju ameze nk'aho atazigera ajya mu kibuga. Umwe mu bavuka i Nyamagabe tuganira cyangwa igihe twaganiraga yatangarije ibitangazamakuru ko bafite ikibazo cy'amafaranga, kandi ko abakinnyi benshi badakunda kuba mu mijyi ikiri mito, kuko ngo rero ngo bashaka kumenyekana kugira ngo babe bagurwa n'andi ma ekipe. Abazi iby'umupira bo, ndavuga uw'amaguru, bavuga ko ngo basanga icyo umukinnyi ashaka ari amafaranga, naho ibyo kuba yaba mu cyaro byo nta shingiro biba bifite. Amagaju rero nagura bamwe mu bakinnyi, byibura azaba atanze icyizere yuko hari igishobora gukorwa kugeza aka kanya. Ese twihute cyane ibyo mu mateka y'Amagaju ibyo tubiveho, tuze aka kanya ikipe y'Amagaju ihagaze he kugeza aka kanya? N'ubundi kugeza na n'ubu nk'uko Amagaju yabimenyereje abakunzi bayo, ku musaruro nta cyahindutse. Kugeza aka kanya nta nubwo byifashe neza na gato. Ese ibintu bimeze bite? N'iki gihari kugeza aka kanya? Ekipe yashinzwe n'umutware Rutaremara ubwo yari amaze kugabirwa ubutware bw'Ubufundu, ubu ngubu ni mu karere ka Nyamagabe. Ibyo byo wari ubizi? Nibutse ko ari no ekipe ya mbere mu Rwanda yahimbiwe ekipe, indirimbo. Mumbabarire, Amagaju kugeza aka kanya umusaruro ntago wifashwe neza. Amagaju ntago byagenze neza muri shampiyona. Kugeza aka kanya iri ku mwanya wa 17 mu rutonde rwa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ikaba ifite amanota 22. Ibi ngibi bivuze iki? Mu mikino 3 Amagaju aheruka gukina yose yarayitsinzwe. Ubwo hari ku itariki 2 mu kwezi kwa mbere, hari ku wa gatanu, ikipe y'Amagaju yatsinzwe igitego kimwe ku busa n'ikipe ya Marine Football Club. Ikipe y'Amagaju kandi eruka kunyagirwa na Al Hilal yo muri Sudani, ariko iki ni icyiciro cya mbere cya shampiyona hano mu Rwanda, ubwo yatsindaga ibitego 8 ku busa. Hari ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere, hari ku munsi wo ku cyumweru. Amagaju kandi ntabwo yatindijemo, kuko yakiriye ikipe ya APR Football Club, nabwo APR yitsinda igitego kimwe ku busa. Bigaragaza ko Amagaju kugeza na n'ubu atarisubiraho, gahunda ari ukubabaza abakunzi bayo. Si ibyo gusa kandi, nyuma yo kuba ikipe yari imaze gutsindwa ibitego 8 byose ku busa ubwo yari yaje i Kigali ikina n'ikipe ya Al Hilal, ntabwo byaje kuba bigenda neza ku mutoza usanzwe atoza ino ekipe. Ese byagenze bite? Nyuma y'umukino hashize amasaha makeya, Amagaju yahise ashyira itangazo hanze, abivugwa ko Amagaju ngo yafashe icyemezo cyo gutandukana n'umutoza wayo, nta wundi mwitwa Niyongabo Amarse.
nyuma y'uko yaratsinzwe na Al Hilal Sport Club ibitego 8-0 imusoko cyumweru. Ikipe yo mu majyepfo iri ku mwanya wa 17 ibanziriza uwa nyuma irusha inota rimwe gusa ikipe ya Etincelle Football Club ziri hamwe munsi y'urugo. Bivuga yuko ari n'amakipe akakanya haramutse hagize ikipe zimanuka iri mu zamanuka, yamaze rero guhita yemeza yuko yamaze gutandukana n'uwari umutoza wayo w'ikipe ya mbere Niyongabo Amars. Kugeza akakanya Amagaju nta mutoza mukuru ifite. Iyi ekipe iyo uyirebye, iyo uyitekereje kuva na kera, iyo utekereje amateka ya ruhago mu Rwanda, ugatekereza uburyo ivugwa hirya no hino, imyitwarire yayo, uburyo yitwaye mu kibuga n'uburyo iri kwitwara ubu ngubu, uyifata gute? Amagaju ni ikipe y'abakurambere, ni ikipe ya kera, niyo kipe ikura cyangwa se ifite izina rikuru kurenza ayandi mu Rwanda. Ese yageze kuki? Bivuga ko nta gikombe gikomeye na kimwe iratwara. Ibikombe byinshi bikinirwa ni Kigali, nta na kimwe iramanura hitwa mu Bufungo mu karere ka Nyamagabe. Ese wowe ubona Amagaju iherezo ryayo ari irihe? Ndagushimiye cyane, ibyo nakubwira byo aho waba uri hose. Niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru, upfuka musenge usabira amakipe kwitwara neza, abone ubushobozi, maze umupira w'amaguru mu Rwanda urusheho kugaragara neza. Icyitwa agatotsi cyangwa se isura mbi umupira w'amaguru mu Rwanda wambikwa, ibyinshi bavuga ko ari nabyo bituma habaho umusaruro mubi ku ikipe y'igihugu Amavubi. Ni uburyo abakinnyi b'Abanyarwanda bitwara. Akenshi bivuga ko biterwa n'ubushobozi buke bw'amakipe atabasha gutanga ibyo yemereye abakinnyi, bityo abakinnyi bakisanga mu madene ndetse bakisanga n'ahantu ubuzima bubagoye kubera ko batahawe ibyo bagombwa, bityo bituma babasha kwakira amafaranga y'indonke, ibizwi nka ruswa ku makipe agiye akomakomeye. Ndavuga amakipe yifite, kugira ngo babashe kuba bakitsindisha maze bakira amafaranga, bityo babone imibereho. Nta mutima mubi babikorana. Ibi ngibi abenshi bavuga ko byica mu mitwe y'abakinnyi, kariyeri karangira burundu, bityo no mu ikipe y'igihugu bikagira ingaruka, bigatuma habaho umusaruro mubi. Ese nyuma yo kumva ibi utekereje iki? Duhe muri comment utubwire. Ndagushimiye. Nahanga dusoreje amakuru yavuga ko ikipe y'Amagaju, ikipe yo mu Bufundu hazwi nk'inyamagabe kuri ubu ngubu. Nyakugira ubutangwa nakuri.